Bones, benvinguts a un nou vídeo de Jumpscat. En aquest cas, anem a una nova aventura del Xai. Endavant, comencem a jugar. I ara passem per nivell difícil. A veure... Ui, ha caigut a l'aigua, no passa res. Tornem-hi a començar. Per 1. Bé, aconseguit ara per 1,5. Vinga, nois. Molt bé, prova superada. Ara per 2. Molt bé, superat. Ara per 3.
I per finalitzar passarem per un nivell difícil. Aconseguirà? Molt bé, nivell difícil aconseguit. I estem arribant al final i aconseguit premi final. 163 per 3, 489. Bé, nois. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si en voleu més com aquest, deixeu el vostre like i seguiu-me. Subscriviu-vos al meu canal Rescat. Fins a la propera. Adeu.